Hadin ba Hills News Network layo bania keren bat ki katu kaningot ki bor nong sin charge nong bat ka hima bat layo ru bania tai saniba habai der ba kapang jong ka shongkha khanna las ngothu ba ka daw ba kongsan kade namar ka jing bom don ka jing tip kumta haba Hills News Network la persang banlum jing tip la ka sarkar kale ayu habai der bat kane kapang na syam ban kalyang jong ka sarkar lengba ka tanat ka kot ka khya kalabu ya ka shlam kaba ajing hikai hikon samla bakin tip syapang kajing start kumno ban sumar yala ka longrin yang hapdeng kajing long samla kani ka shlam kadai ka bala tip kum ka adolescent health counselor RKSK NHM civil hospital Nongstoin West Kasil district but Hills News Network layo ru bania kran bar ka kong Pidalin Nongbri adolescent health counselor kumta tongin ya ngap ka e bagate ka shlam ka trei nakabenta ki khon samla ngade ini Pidalin Nongbri but ngatre ke dia adolescent counselor jangka civil hospital Nongstoin badan hapok West Kasil district but ngajupet ru ya ka ngidon ru hapok ka IHRC ke badan ka adolescent health resource center ke badan hapok Bawbasham but hasil pada ngidon hak IHRC EFHC ke badan ka adolescent friendly health clinic jangka friends corner ke badan ka program jangka RKSK dia hak abidai pat kini ka syong khaya syong man khna mo ka tine experience ka bangla mani baru por bangla ba ni julap ki khna teng ki ki shenjing haba ki de kan ka jing syong khna nama ka development ka jing ki ka growth development ka jing ki kadang kamlong rip mo haba ya nu jor ba ka mentality ka jing physically but mentality jing ka palong prepare nama ba ni teng ki khna hakajing bam tip bam jing yo ki information na ki knowledge ki pangi yo teng ki kumngap he kinu ki kam ni kinu ki bang ni shit on ka experiment haka tiang ge mo yang experiment na ba kadika stages ka bang ni kwa ban experiment ni la jong te hakajing shang khana pade teng kada kawai ka bang nilap dei ba ni non no hakata ka jing ye dei ma ka jing ye dei ka jing yang samla syama ka jing yang samla teng ka jing yang samla ni shit don ke tukanu ganu ka port ba ni kum like HIAA jimbatai chubu mentai ibu ka jimbatai na yengi omam long ne haka jinglong khna pade ko te bali bom long nama teng kitip ba kipat tip lada ki jatang hisil mut kala kut ma de ka jinglong khna te haba ya de pade bakan ka tin experience jingi pade ni hangi habas kasils ni bhaban lap ni bhalu ban manyadil nama bateng nili I awareness hi school ru nama ki patep chpang ke sex education te ni dan kam lu bunyo ka sex education ning kok na school nama ba ka de ka rensan ka bangila bunyo informations ne ka knowledge te ka ba aru nin la bunyo ka jing hikai shwa na la yeng na la rentai kita ka parenting ne ka parent counseling ka bangi ang man ni syang banyo clear junmut bagi mikpa ki jungi kintip ba ke ega sinjam ke ba phil sinjam la da philong ki khna da nang ki lut samla lut mateng ni khna ni julap ba dengi syam menta long the generations ke mamta ngin perkat ke generations ke mam shwa ke generations ke mamta ngimdan shu katuka bonding mak ba ong minyakan hayeng ninginya khana hayeng teng te katuka jing yak plan jing khana ngimdan shu namal long busy bat ka tre ka kam jingi kan kalau lo ke jingi ka long khia kimi pa te teng yang bai o na le atip nama kel he school la tip hande ning kong app ada ngi diban tip shana la yin hisin bangi dan he la yin kalem pe ke jingi ni thu ni hap sneng hap klau ni hap tai da pila poi ni usnam uba kata ka enjoy kirta ki bat ki khat snam ki bangi ong mangi ki adolescent stage ni batin tip ka puberty stage ke jingi mo kanu ka kumnu ni diman le ke e ke de bangil le bateng ni hap ru banyak ran chapang ka jing shong khna tada pishong kha ke e ke banjai pi hadin nama ba ka met ke jong pi kam palong li fu di prepare no ka jing long khna na yin Ningli pada high school pada ni di manangkam ka sex education nama sex education kalong kamde bang banyak hikai senior dengan hikai kumno man abstain ya lajong man kia na kito ka balong sexual activity ka ba nama ba ki kena man ta kalong sexual active na po kena pa ka sa san sinan ki la long ka ages ka ba ki kena ki experiment di one experiment mo to pa ben tip bali iyo la dangali kumni kamnum ni late kharai tang si sin ni asin
nak kata kajing kamam lelai kesapoi kata kati experience kan hakaba ni don kena samla te nama bengpat dia keren te don kata peer pressure ma ka oh ngalak don samla ite don samla kundu ngam don samla te dan ngilak don samla pada hakata jing yang samla ting gitu kuat no hakon komperkat dan nama ba kajing klut rekamat ma si omong ni klut rekamat mereka de sexual activity kajing kala kadon kan te ngilak don pada kita ki pada kawan nam singi hakaba ngin kumbakala no ngilak bakala pada batang bangin lap no tuntur ngin nam tat hadu ngin nak koi ka stage bala koi no hadu ipor ba ngilak syu ke mane tingi hap ben pun ni te khulung pada pok mo te hakabe de pada bat katu deng lak pun ni khulung pada khatuka ban carry kan hindai benar kalau ke ek stage ke ba bhai khina namar ba yala jom lu empat sutu ke badan hambat jengkir ke empat sutu pada sutu bang kisah tep ko ai ke jing anmet ke tamu badan kenu ko nde ban shim khia ban ong kenu ban ri yala jom kelak sedang nama ke development jengkir nama ke urge jengkir kana khalan membun teng kim sutu le kata ka mood swing mo ke ba ong ni teng dan ding dong ding ie ting kumyam ting ni dikhe ting sosi hakan ka pon nama ba the mood jingi ka long change ki nama ki hormones ki jingi ki change from individual to individual te ikina ka de haka po ba kila ngat kila dan ma kila koi hak wa jing shom khala ki experience you shem de ban ang ngile kumno madin ka ding ngile kumno teng kila wan shim ho ai wan shim dawai ki wan ko ANC check up de betul ni ju ANC check up ki doctors specialist ting ju patai ru yaki kan ba ki de bande nu hakapo ki bam kar kom thia kar kom exercise kar kom biang ki dawai ki de shin ki ba ki de na man ta ka help ki jen ki kan mai kamot ba ka ka ba phi deal bat ki ki teenage pregnancy ni ju ya batai yaki ru shapang ka abstain lo shapang ka family planning pada kila da khai ka ni kilo te ni da khai ki kilo te shubo mentai khai kilo ka prasna te nama ba kamet ke jenggi kadang rung te man kha biang next year kani ka kepala mo msu angi ba ka pun placenta diru ka palong klan nei te ka habat abba ka tu ka placenta kan klan ken mo ka kamet ke jenggi kan klan choning kong mo msu ang tim kan so kamet ke jenggi kan klan nin habab hadu jen da ikna ite kun i lies nem ni south nem te kala klan kamet te dia apa lies nem south nem ka eju ru kala da kumnu kan poi beki aku we aku asnam te mo ka development ke jengki ru kala don ken kata phi kren tang ki ba khat kras nem ho ki khat kra ki kuntu ki khat kra khandai muslim ye ki se kuntu ki khat kra khandai snam hi ken te dangila da pada untuk ben ai about family planning ki contraceptive ki jengi tengi ju pawan follow up ken ki paki kinle na mai da ki contraceptive te habaya de ki contraceptive pada teng ki kena iri dang kham sedian kan dai makin pasal tu bahaya kata contraceptive nama teng mo ngin yang ngila man abstain la jong ni ka development ke jingi pada ka don kan mo ka jing say so kan jingi pada kan ka pen iwe dan ki say so be la da klem penan kam ya don ki belong ki jalan be klem penan kam dan tadi haban penan kam kan tingi ki dosin pada nama kamet ke jingi long fertile kan ha ka fertility jingi klan te nama ba kadang he ang santi te nak kata daru ni hab ban ong ni ki ken ban don kam contraceptive tamang jin long ni pada kam yo kam simpol ken ban tin accept yo to contraceptive kan timut ban ong ba ka arta ka badang khat mut ba kanika ong la badang ka family planning mk kanika la badang ka to ka natural demand kin kalong klan pam ki don demand it depends on the individual kan nama kamet ke jengki pi don kamet ji kena ki kam klan don kamet jengki ki telot nai ke development ke jengki pen iwe individual kan de banyak ke bagi kama man isnam pada ni hap kin man dia ki badam tin ki lat tin jalan kan kenapa
kena amat kan man usnam. Hukum kita PI jing Ko batai. ni ai jing batai mi ju ai jing batai ki ju dan ru kan hospital ki jungi ki bang ni ju ai jing batai. Bat mi ju kita berkuat penjelan lai senam sau senam san senam di la kan. Mungkin kena ida ki doctor sebagai nurse kan ya kata. Ni pada isu ai tang information kan. Ki knowledge ki kan bat ki kena nong sak dien kan ba oh kita kini ki methods ki bang ni tip ma. Jadi nilai tu pada ki methods it's up to them pada kan ba. Ki siem de am kan ki methods ki jungi kan. Ya habadai bat kitu ki beki adolescents ki jungi pada kamta kan mo shu ong nak Jadi kilom sentiu, deh, ada sense kita kilom sentiu. Begini kita sentiu ada habai lingkong ilak ban, mu ban kum, deh, nang kum pelat nang kumli bahaya, ipet nak ilok ijlop nak kan. Kita ada sense jengi kilom kita sentiu kan. Habai ni aila bikin sapun, teki pelat nak, deh, ipet. Kadang ni kum pada kita kejing kum kejing dah kejing iet kejing support kejing pada yang tinggi dia dosen silat kan. Dekat ni kejing kum kejing support pada kami bang ni kum yang kita pengin dia rancak balik CHA. Ni kada kejing eye awareness ni kejing eye proper information dan tip yang kita kadang terkait kadang ke certain age yang kita kilak macam kah kan. Kadang ke certain age yang kita kilak batang ba kilak kena pergi hau tabat amba oh ngalak main nang samla tambah at the most minta pada you cannot can snap shoot kan kita snap nama maybe ketika pol ke jungi hidup ba ni kuat bentip the ting ni pada ngimla ban restrict kan tambah what we do we ni nak ika boundary line then we ni boundary line where is kini boundary line dah cross like boundary automatically ngin no hurt te kaju lagi adolescent ke jungi tadi ki ya je ke bakin tip dah ngam hikan ini pada ngi kuat kan mo man katu ka boundary line ke jungi tu ni adol langkat ki man bi ki ba it is necessary bangin tip ban wad ke information through proper channel kan nama teng we have that peer pressure kan mo tu kemud ba pi trai kum mitai we gelang ba ye kitu ki bala kum ngok timut pi peni pat pen kum nu ki lat banang warla da kila kum jot kum bakla dong mo dai kum nu pat ki lat ki ban nang kham pikir no ma kum tan dai jaga bikin nong no kila subut na kila amet menta subut next year kin pun kila kan hajar no kadon ka contraceptive pi ai ji kai no kum nu ki pikir no na sikmat nama basisin ki mau si om nak teenage pregnancy mentang inda om bangin stop lu ni haban habya paham bah ni kam ki adolescent bengi ting ni ki adolescent ni soba lagi on kini kam ya hab nama ki kem thu yang an tengi haban ya lang kam ki adolescent kan ni haban ya ko ni haban study ki adolescent ki jingi te study ki adolescent buat ni haban batai ki kum ka jing thu jing ki the perspective jengki kising kung ki ai kan nama teng shumai ru kan te ki tengi haban ni such a way ba kin so thu ba tada ngale kan ni to deng la bakla sikit to tama ki diban wan chakmat ba de kan tada ki la shubu no mentan ki adolescent mentan ki ingat hati experience te dan ki kena ki wan hadu dan hadu sau benai san benai la he benai kan te mut jaga kin wan no ketuka first trimester ki jengki kidu nak kenya tu calcium kidu kita wali me kidu information sebing laban ana menta menyalaban bedi kidu hapok kan deh dia menta subuh nak kila point nak hakat lai benai dia lara kiwan nak chakmat ki patai nak tinggal laban aji kai ki kan kum no bekila pentik ke properly ki kan dia ban haban sim ya ki ko step ko long kena makin haban wan chakmat tingi haban support lara kim mi chakmat no ba kasim ni ka e to kan hinga pi deal tang bat ki kan thai ne bat ki senang ro nama hangi ki wan kitin thai wan mostly ki wan kitin thai nama ki senang ki kam nya wan the adolescent boys ru ni kam nya yo ti adolescent boys the ki adolescent girls ki kam lap nama ba ki maki ba obviously ki maki wan ning kong maki ki ni the ki wan pade de hak ta kapor ba ni hak ban nurture ki kan mo ban guide ki proper guidance ban kin la ban poi pada ban kin kha hapok institute kan mo ta hospital mo ndai ban kha ya nama ba da kha hospital ta kam yo ka jing mo chuang
kejingkot jingkiat kadon. Kamu lembar juga kini ajing tip ru ba kumno ban pikir nang ni syakmat ba kumno bakala dari nang ni syakmat mai kumno ban ya kumno tulun kisi ata di hikat pi habai de berka syong ha syong man kumno ban pun to okay te pi kumba kikis ki ba kumno try pilai kenduk di balong laban ki balong sebelum lani lani jenja intrai pila ban ni pada encounter than kikis ki balong kemudian pun hi mingat be kita experience be kan hape mama de hostel te bun be ki wan kita experience ki ba kum ba kan mas nem ki ba khat phara Siapa baik? khat phara nai hawa sejurang te apa nak tu pada long kebangi julek feel mengi julek aktor ngajulek feel bit maman kapwa affiliation no kata haki schools ngajulek feel haki schools bat ki agan wadi te ngajulek dua haki community lagi hat bat ka vi chendi te hang ni pada ngi gerak ki adolescents ba ngi hikai ka early marriage kan tada fi shom kha khana what are the criteria kadang ka circumstances bala da shom kha khana pinyak ke no kadang ki chubut nak ki development ke jong pi da fi shom kha khana pinlong kumno kamet jong fi kan no kumno ne tengi jupet iru la ka advantages la da fi long ning dai ki khana samla lut but ka disadvantages ru la fi la shom kha khana ka advantages ka long ba fi la ban ka advantages ka long ba fi la te pinyak through but like pila schooling pendat schooling everything long ke ek baki adolescents ke jini pila pandai ke lut pila la kai pila pan pertama ke disadvantages ke jini pada kalau ka ba dangi la pun khulung pada katu ka jing long khana ka jini ke la sa pam no kala sa khulun no naman ba ni hab ban perkat ba ila don sik khulun ni hab long kemin ha ka por ba idang det ke ni datang mo ida tai ba ni hab ban la kai ni la long kemin no take a responsibility ke anang plan kan ke anang jur kata teng tingi hak ni kaya ki ba lada ki la nem ya kata responsibility nak kan long hak ni ke hikai ji sia fidang de nong yelek kai ngai siapa ni yelek kai lo ni hak lek kai no ni hak ni ya ka responsibility ya ki de depends haki kan whether kan sim ya ka responsibility pekin la kai ni whether kan sim responsibility ya ka ba ki la ban ban pin lek kai nama teng ngi jinglong khana mo yu i kum tu ngi ru kum kwa le lang ni kum kwa le lang subuh nang i no ikhlung ni fokus no ila jong mo nama ba kan de kita ich ke ba ni kwa ti ila jong ni kwa ila jong ban itnat me ban sunat ila jong teng pada ngi la klet no pada ya katuka ke bang la adoption kan tegi pini ya katakan disadvantages pada ni kum lo filak benda la fiding ni nak samla lo baik kum lo ka advantage jong fi pada ka ya de ken lamba fi yo ba experience pun bat ki ba dan hapo jong fi kan cái thầy các bác san này bà kini ki khôn jong ni ki de ban tip mut ba nang no thầy de ban sedang ai kanถ้ากับคงสันmo ki khun jingi ni ki adolescents ki jingi ning kong ba fi so thu ba fi la pat kata kat it semangi ju ai jing kai ki na ki la sport ka kin bai de kat poi kata ka puberty stage ha ka ba ni samla poi ka jing nong samla tu ba pula then ding la poi kata ni ha ban na kren means ni kon khun la man direct di sengi ben ni ha ban na kren ba nur ki ba khan ya jam tamang ang bagi hab ya kan ki perlo ki be jan mut ki haban ya kan itu ki bala he balasan kum ki bahayen ne ki email wedon ne ki men contain ki sendang te la mungkin ipa men sendang men contain email te dengi la ko ya kata ka age ka ba ki jinglo jungi kena ni haban so thu ila jong no ni haban tep ila jong ba kene la ki age ka ba ni haban suman dia ngila sim ya katu ka jinglong ni haban ni konfer ni haban ni akren mat ki email dan ki family mo kadang jengki tegap apa dia ki la ban yo ki information ne ki guidance kin wan chingi ma ki counselor nin don be nin long available be ki any time ki wan nin long available be ki ina so thu ko ba kat ku ba jing batai phi long to ki la batai ki ai babun mo na stonat kalong ba kabaton kam ha ba ki khna ki wan sapi mo handai na so thu pat ba kat kun bi kren ki kalong ba ban lai ni ki di ki bro amut ba kaban ko ngai ini mas dang ai ho
nama ko kum ka jui jonga kadang ui long make bit ma lalang jui ba ka parenting ka dang na ye dai ha bang ila ai jing keng ye kena kila tip lupa tengi yu asa school kina nang kam lam tengi yu asa nang kila nang kam double ken mut kim lat shoot ken mut ni dang bet nai badet nama ladang ni mentang ni dang bet nang ha mo ngal di mana sabah timong kia tu e kip tip e panjang ni hai ye what we are dealing mo ni kenu kimi pa ni tip te kum na intip pang ka school jonga im haban wan tan school ne temu the first thing ni kira na ye si sim ngi batay na ye ne kadam pe ka zang hiang hi ke na ke zang len pe ni ye te kanu ko to ka jim batay la ring zang len pe but ke good information na ka good proper knowledge ka din ye te ding la wan tu ni ha a ke na school ma about sex education te ngi wan ni tinggi ka ai ham ta kin sa scam ho ai scam dapat ni oh ka mun ka don kan kalong ka interlink na ban barok kan kin ngop shoot oh ai kin ngop shoot nama ka interlink dum la da ni hikai kin oh ho ai high school ka hikai ting oh hai ye ki ong mut image ngi ite kum tu kan mut ka interlink lang na barok khat mut ka triangle kan ni put kan kalong ka circle kan ne telada kan ni ka we pa de kamlon ka dukwa be kan no ka sa dukwa tengi ni pada ngi hap ai la be ki ni kon ai ka yeng kan mo kim dan ka tu ka bonding ka ba ni hap ban friend sa thang ka jing song kha thana na ma dekla koi ha ka ich ka balong san chaneng sa chaneng ki balong active ni hap ban hi kai ki balada ki ngap pidan samlani pidan menono be jan ba phi nim de ka cross bond bi lai na ma wa si sim ma pila cross ketika update kan kanu ka update te kadang ni kan pa hayeng te hayeng la kan kenum la kan mo ban kan bit shibun ma ya kan ditak na just tingi dali sa school pa ding la kan about sex education reproductive system ma kumno ngilong reproductive ma school lam kadang ki subjects belong reproductive kumno kilong reproductive kumno kilong iyo kilong free frank has school bikin han kay ki te hatum pa de ni wan mani tingi wan ni dung patay ka ju Kalau aku makaskan ba, ni di luar tu ni batay ke ba, gila dat biyo. Sama kita dan biyo nak information nak po. Kababiang kan. Kamu dah pergi school buat don kamek kan ke sex education. Ni minta ka don kamek. Okay, ngapa am tuli pi gawe. Hayem, kino ngi don kakami ka bomda. Batay ka bomda ayu mo. Te kabhan em bo ukpa pat bo ai ji hikai ku kita. Ka kambha da ai kakami la nek kan kan thai. Mo nama ki kamnya ju ya jan ban pa kai long shubu ha ka ke za kan thai ha ka ke song nang la le si ka ba pa mu kam te te ha ke song kan thai ka te ngam ha ba I pen ya jan pen te na ka mi kan ka mi ta ka te be adjust hoi em long ngamut ban ong ban ai ji hi kai te hoi te lan tu no pen te china gidon ki long ki ba kakami kamda nang te ban hi kai ban ai te mdan mono te ukpa pada kabhan em terai bu batai ka tukat ni kan kat kum ka limit lah om limit hoi tam ka kan bhala dang yo be ki man kan thai mo kam nong open minded ke kina namal ma kan ta ki kina jimi kim long open than ki long selected few people ki long open ne when it comes to le hakini ki banne de song than ne kino ki long related yela job ki kam nong preserve kindian ki haban da kren du kin hab da kren ni haban da tip yenung in kren nama ting nga mga leisure school mo ni leisure school ni ju ay awareness ting dangala ay atli na likely session kila long open up kan te hakiro kidan kin kata ka ba ni haban gain ka trust kan nama ka debit ka ek ba haban din na la jong de teladang ilong open pa de ya ka kami pa de ka kam sukte nama yuki kan thai manin kam batai penya kan e baja tu le se menta bo fi ong fi kata le se I kimi imla man batai ka e ka ba yu ti men idon ne de la ta shubu no kimla le batai bha kini kila ban wat information ki min le kun tingin don ben man ro kin don be bang la be ram kila ko ngam shin biru directly do ngam batai tu tolong kan the kamba adjust pada ngilak penjok ini ya. Tidak adjust yo ini ya. Te ngilak interlink nang kat barok.
nalor kata ke ithrai ka khubor ka phi kwa ban ai saka imlang salang haki long yin ke kubur ke bang ni la ban ai tu mangak Dawson Council ka Las Casillas ngajukan men ngaju angnut mo baki kena ke jumi ken wan chakamat haka baya dei tak ki counseling mo services bang yo an ai ki hospital ki jumi na kini centers ke bang adan menta nama teng ni ning don kata ka stigma ke ba nilai ran men rung haka center tan shu om men counseling ki om kena ani ngakhlem le tak tai tek nung an counseling kan don bi kenura kanu ka ba te ko me ki bakin wan chini te dakani pa de ka bang ila men batai ba ka counseling haka jing sisa kam dei na manta tang kina dakai ne ki kina ki bele dakai ne ki kina ki bele sniu ne ki no ki kina ki bak mita kan ma ne ka counseling ka dei kata ka jaka ka bak hila ban wan bangila bat interact kam tam bangila man tet ik kina ki jing ke issue ki jing ki na bangila ban yarap nama ka jing yarap kam dei tang nangi siliang ka de man wan boro aliang nama ka jing takti kam wan siliang ni hak banyak takti ni hak banyak penang kulang boro atli dada ki adolescent ki jing ki wan chini nilang keluar banyak ram teki ki issues ki baki dan makiru ngila kuat ban ngin solve nak ken de ngila ban ayah ke guidance ke jing ki ba ngile ya kan ni long ta kan pin iya kata kapat ke ba kila ban ya o le si kan dan menur ban singap yang ndai tambang kala man kun hanga mare kajing wan ke jing pi pada sini pada kalong ke ba ke pin iya ba ya pi ba pi pilak sutu ya kata kajing mu jing counseling nama teng isu dong bet finally counseling mu pilak le dakat kam da le kin thai de ki wan kin de mu ka te la ngop hai le ne an met de kam ta ne teng le ran no la da de makana ki khna ki ba wa ban wan nama tang man ta kalong ba ki le ran man wan kim wan shu teng ni hang ni ba ngang ni ba de nga kwa ba ngin tu ba la da don ki khna ki ba ki kwa ban wan ni long welcoming Hasenta ne haka klinik hapo civil hospital ke bangiton bangi jo ai counseling be ki tingin nyarap jo ki ban datai ki kelinti kumno ki bre ban ne ke namanta kalawe ki jangki khnang ba kin long kumta ki sintio ki ba phu le tamanta kin phu ba hadu kata khasni ke ba kila de ka po jangki pa kila ban shongkha ni na satu kemudian kini kaslam no phi kam dei tang namanta ki ni ki samla ki bala ngop akan ke shongkha khna andai namta ki badang sotir la thoi namal ba hak center ke jingin ke klinik ke jingi ni ju batai ru shipontli mangi batai ka stress la ki khna ki stress out ni batai kumnu bakin cope up ki learning skills jin ki te ni ju batai ru about premarital mo ta ba ong shom pin shongkha khna la shongkha khna pinya thaki ki abstinence ke jingi tengi juga tayo sa pangkat kumpam ki nutrition ki jumi kana pinong proper diet deka kom nama kajing bam ka jumpi kada kajing bam ka jumpi kada ka hemoglobin ka jumpi kada ban kiyo nama sisin hi ba fituna long lack and balanced diet na nutrition automatically kada ka hemoglobin ka jumpi ka hiya tengi hiya ka hemoglobin kada ni poi pas ka anemia haka pamunta ba ka ni pun ba ki adolescent ki pun ha ka anemia nama ba proper balance kam don Ting nila man batay kami kita, nila man batay menstrual hygiene, mo. Ting nila man batay sipon dili kijing batay kiba, ki adolescents kijing kilaban iyo ka jing harap yan. Kamde shoot to naman ta tang ki jini issue da, ki jini experience ne kino ginagwen mo, tay kada general ke kilaban batay general ta. Kung sipon, pilang don sipon na, may. Setelah luar fikir sipon na.